Biyag ti tao. Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko ken ka. Oh? Anya na ita, Ellen, honey? Ala, sumrot ka pa eh. Oh? Anya na ita, good news mo. Magagaran ako na makaam mo. Honey, nagbungan tiin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na at danton anak ta. Iso aplanwan tanti pa nagkasarta. Kwa? Oh, apayakas na tilangam. Kasla natulala kay di na amom amasikugak. Saan ka kadian naragsa, kani? Kwa? Saan naman na? Naragsa ka, Ellen. Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ijay lugar mi. Tapno maam-amuda ka matanda na ng kantatang ko. Ellen? Lading itek. Ngam saan taa mabalintag kalaysa? Taapay mat. Pakawanan nak no nagilimadakan ka. Adan asawak, sakbay anagam amuta. Anya, Ronnie pa nga asim. Di nakramagan itikas na. Sa anak ka makirinrinabakan ka. Pudno ti ibagpagak. Pakawanan nak ko ma. Di ka matanagan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na, kabayatan ti panagdakkal na. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Apay alino ko na. Hinayat ka iti husto. Nga maapay kastoy tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno a kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa, maawatan na ko ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak? Kidawam ti panangawat ko kan ka? Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pudno dayta. No pudno ngay ayatan nak. Di mo maaramin ti mangloko kanyak. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidem. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo. Nay, si kamot gaya manak ka. Nakalagip kamay na nagaway. Ala, sumra ka. Nagyaman nagtatan. Le, nagdadakkel mo't nagitabagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagkapwam. Diya ka mo, tatang. Basta agbakasyon na pailaan. Takayat ko ti aginan. Le, ako reka. Apay, alimlim tag nagitamatam. Nagsangit kan samat na nakaw. Saan, tatang? Napuyatan naklaang. Iso akas na. Agsangsangit manenjay anak ta, Elma. Manipod simang pat diti balay sumanangit. Andan samat problema jay anak ta. Kasarita man tapalot putam. Ay, kinasarita ko na lakay. Okay. Masikog di anak ta. Kati problema. Ada asawa di nakasikoggan ko na. Anya? Masya nakiti anak ta. Ay na. Inalilaw da piman. Damo na baro di nakirelasyonan na. Kamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbaga ti agpaisaw. Edi imbaga ti anak ta ti panagkasardan. Anya? Nukas ta. Agpas ngay abalasang ti anak ta. Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kas ti pagbanagan ti anak ta.
Ay, makalwaak. Tay nalilaw damatan. Apay, ati pa anak tamat, ti pinagaramidan day ti kastoy. Okay, ayan di lalakin nga eh. Pinanawan na ti lugaran nagtrabahuan na. Pimanawan iji dagus na. Di na kanukayat nga agsinada ngam ni Ellen ti nagpursigi nga agsinada. Katuwan anya pala aga po nga ibantay na ti bagi na iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Ay, wag nga roda. Iswa na sakit tinagam ti anak ta. Taara paap na ti makikalaysa. Ngam di na maninamnama. Akas di ti matumpungan na lalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta bakit. Tulungan ta. Anlingayin ta atap no saan na mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gapo kay klinik. Kat, ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyaman ak. Addanton anak ta, I me, sweetheart. Uwan nga, Rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maandaan iti anak. Ngam nala daw lagayam. Eksakto laeng. Tatalupay mo't laatawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, uwan nga, Rod. Ay na, excited ako na maandaan iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Apay a pinaayabanak dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudnok kada kayo, mama. Papagiso, tarimwar ni Aimee. Adda na panan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailang ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Sino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawan. Impanaw nanti si Kugna. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kaya't mo asawan. Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaaddan ti asawa. Wan mama. Nasulisugak. Nailaw anak. Diyaka mo no kasano nga ibagak da ito iti asawak. Sigurado nga apaanak na jay. Oh, anyan. Apay nga inaramin mo ti kasta. Amumot ang basol ti kasta. Mama. Ngamuray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kankwan na. Well, mama. Inkarik matkat di dayta iti na si Kugak. Ibagak na ta ni Aimee nga asawak dayto eh. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang ronak at masikog. Amangan no maapektaran ti sikog na no ma-stress. Nangagkuami na nagsaritaan nyo kan ni Mama Ronnie. Ha? Awanan ka itibain! Aimee, pakawanan nak. Nailaw anak lang. Si Kati ay ayatag, ta si Kati asawa. Apay naramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya ti nagkurangak. Nakapasngay ka na, Aimee, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karupro pamlaunay. Nagpintas. Aging ka kadita kat kaguranak pailahan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kunkuraan. Addan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga mutla nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isasik eh. Isuglitan ti sigud alinangan ta. Oh, agyaman ak. Iti may sa kondisyon. Ha?
Anya na ita kondisyon? Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar. Tano aramidom ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanan tayo ka dinanang. Apay-apay nagsukat dak. Mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalin ti aramidan? Gaputagol uli magtalatan? Di namatan itad ti pagrebangan na kan kang anak na. Nanang, amangan no niya ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay da ti papananta? Amok ti ayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga ron. Tapno makitak matan iti personal ti amak. Apay ngay may kayo ditoy. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko itirwar. Nagalas mo ti kasta pa nagsasaumon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang dito Juan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. Isa pasensya kayo, Nelen. Numabalin, diyak kayat nga agpakita kayo kanyak. Tadyak kayat nga agapa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebengam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo mat. Awan trabaho. Iso agipita kita. Marigata na amang i-provide iti kasapulan niyan. Kanwan gayam, uray pinagtalikudamon ti anak mo. Impasurot ko latta ti apelyedo na ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo nga umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Umdas mat siguro na ita. Sige, tani, dapat trabahok. Agawid kayo, Ellen. Ala, agbabay kan iti amamya na anak ko. Tagawid tan. Babay, tatang. Kaya't ka kung mga arakupon. Sana mabalin, Neneng. Tani, ado ti makakita kada tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuan? Ay, babay nga rodan, tatang. Sige. Panawan kayo dito yan. Ay, sayang. Saan ko ang naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na nako. Agawid. Nakaturugan ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Saan a pinagan-ano ti amana? Magagaran launay piman na makakita kan makarakop iti amana. Ngamjak ni namnama akas jay ti jar na nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumay ti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak man no nakaturog ka na nako. Saan pa'y? Al-ala aglatiturog ko. Ngapay ngay ngagsangsangit ka. Awan na nako. Alam maturog ka nuwan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Ala, maturog tan adwa. At dala na lagip ko. Iso ang nagsagitak. Ala, good night na anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang asiyo tatulungan dak ngagdiskitar iti pagabrod ko. Dak kayat nga agbanag to ang nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na. Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka day asaanan anang nangted iti suporta ti ama niyana. Awanan tatang. Naminsan laan nangted iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga yan di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat baknang dan samay. Talaga abak nang da. Taado ti negosyo da. Ado ti sanikwada. Ngambaybayan yun tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang.
Tapatyak asaan na tayo abay-bay anti Diyos ana Marswa. Tata. Daddy, kurang tingtod ni Mami a kwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit. Nagkirmat at talaga ni Mami. At iti magasot. Sobra daytan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang at dapay gatangak ka sa pulak igi-school. Yag yun ta sa nga ribo. Alang aron, basta agadal ka na yung baguan. Di oray man sa anak ang makaadal. Taadumot tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata, no da na ilupas mo akurso, anak ko. Wan, di kay madanagan. Tagad-adalakmat. Makalpasak tulat na. Hello, Nanang. Siyak ka naman ng contest day ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat Sigurado man nga ruden ang mga bangka, anak ko. Narigat ti mang namnama, Nanang. Ngamin, napigsa dagi ti kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siyak ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kasdi amarabyan nakag-practice iti school. Naimbag nga ron, tada di bisikleta na nga usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayam tano awan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni lolom iti tricycle na. Tapno adda pang itulod kan pang sundo na kan anak ko. Siyak ton ti gumatang para kan kuana, Nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay nakablawan ka, apok. Sikamanon tinangabak. Agyaman nak, Lola. Si kamot nga minti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, apok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat Lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ngam si kalata ti kalaingan, apok. Nala, mapantayon tane rabiin. Intay lumugan na ni Jay Narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawin. Mapan kami anak ko. Agbati kan dito balay. Mapan kami, Francine. Mangan kayon tonwan, tane. Agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito balay. Ay na, saanan, tane. Agururay tay kliyente me. Imawag ngamin, kat masapul asabtan me. Tay kwartak nga rod Rumwarak no madamdama. Ala, ikaw mo na imi. Takasimot na 1 kwarta ti anak ta. Busy kayo akalayo nan iti negosyo yu anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Katain nyo aywanan nyo ti salon at yu anak ko. Sarabale, awan mo trikrik naan mi iti bagi mi mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y mariknayo ita. Ngaminton mapanan ti edad yu. Isunton ti pakariknaan nyo iti nasakit. Saan mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang mat ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramiten nyo. Baknang kayon, may sa di anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo iti ruar? Ikikamala ka di iti suporta. Inikak iday din. Umdas na jaya na pangrugyan ta. Jay ko nam 10,000 pesos ngayon mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Wen mama, tadyak kayat nga agapa kami kani Aimee no maamuan na suportarak ti putot ko. Anya, mabalin mo mat ngay sekreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag da nga agina. Isangin black ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasi mo't jay anak mo amangan no kasapulan na titulong. Adamot di inana. Di na baybay anti anak mi mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isangin black ko idan. Agram da Manggad da tamno da igatang da iti kananda. Manumot latitad mo ang maikisay iti kinabaknang mo anak ko.
Di mo ko maimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay. Nagtaod mismo ken ka, anak ko. Napateg ti pamilyak, mama. Jak kayat amarakrak. Iso jak kayat ti agarami di ti panggapuan ti salmi apag kinaawatan iti asawak. Ay na nangabag tapo ko ta. Ison tumanan ti laban dahin ton piyesta ti ili tayo. Uwan nga ron bakit? Ay nayana, apo kaok. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti reyna ti ili tayaw. Ikarigatak lolo. Ipakat ko amin ang kabailak. Ay nakapimpintas ka nga may napaok. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa eh. Ano pa'y ti talintom? Imalala ka launay kanyak. Imalay ti inana. Anya kumamot ti inala na kang kangay. Agraramang kamo talaklakayan. Yan anak ko, balasang ka na talaga. Kablaawan ka, nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Inkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nakmatadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo. Kun arapaap kumatan para kan ka. Aywan, adda kumpanya ang mga lala kanyak agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ag desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak ang modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumatan anak ko. ay giant ti apo ko ta bakit? Adan iti tibi ti apo ko ta. Ay na, di apo ko na ya. Kasla jak pa'y lapat dyan ang mabuyatan iti TV nag iti komersyal na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta ko namot ay sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyay mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na ititibay. Ay, jak amo paliwawang na di alalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay ngam oreno kasta, nakaadal na ti apo ko ta. Kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kinalaing na. No kasta, saan kan nga agsubli ijabraw danak kao? Saan ang tatang? Di nakmat palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atanay, mapanmutan ti idan mau. Kun adamutan na talaga da trabaho ti anak mau. Agsasalupang pa'y nang iti sideline na iti panagmod-model na. Kun nadumo pa'y komersyal na. Wen nga ro tatang, jak ninamnama akastoy ti pagbanagan ti anak ko. Way, isungang yaman tayo ti Diyos, ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, nadadaal ka nun ti doa kidney. Oh, anyan. Apay nga yakas tamot ten tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat ninamnamat ti kasti nagtong palak, mama. Kat naigiddan pa iti panagsakit ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat amangan kanuno maopera. Anya? Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta, mama. Sa amangan no may busti ornong ming agasawa. Ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama. Nung una kat saan mo't ang nag-eskwela ti anak yo. Tay nun una na mo't tinakiasawa. Wan garol. Sapay sininaan naman di may kadwang asawa na. Adamanin may katlo ka din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga aparakan kwa na. Tapno aguli makaan.
da nag-message request kanya. Asin, nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman ti chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklatan. Nukas na. Kinuntak na ka ti amam, anak ko. Nanang. Kumusta anak mat? Kanayon na kano amabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan. Idinto tay di basit ka. Di nakapulos talyawan. Ala, lipatan yung tinapalabas, nanang. Saan ko mga agsaksakit tinakam yun? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis nga wan ser-serbi na kankwana. Sa ita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon day ta sakit tinakam yun kanitatang, tani. Masakit ti amak, nanang. Ada na dagsan na sakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madama ti pa nagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho. Ospital balay la kanon da ayan da. Anya? Kaya't nakano nga ron na makita, nanang. Anya? Ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay kano lang mati ti asawa na. Iso ano mabalin. Mapanakit ayan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dahita, anak ko. Anak ko, pakawanan na ko ma. Tatang, kasto'y gayam tirik na tarakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka, anak ko? Pakawanan na ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpora sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Agpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi. Isa nalugi aminan. Tila pagdanagak. Kasano lang at anti kamsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimat ti anak mi. Naibagkan ka tanapintasan ti biyag mo, anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang. Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Kasano nga ta masulitak tinagkurangak ken ka, anak ko. Kat masakitak matan. Ala, diyon panunutan dayta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Kung kayam, di ka pa'y pumampanawan. Inawagak itay ti kabsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga urayam tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am-am mo, anak. Awanan da papakan, mama. Imbakit akon manang yana. Awanan kat-katuan. Tawan matanday di lola. Ala, di ka madanagan. Ada ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanan dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi. Pinanawan nakmatan ti kadandan na kalalaki. No kayat mo. Umay ka ije balay mi. Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayinak sa. Kababayin manang. Di ka kumagbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay mi ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman akmanan manang. Tauray binaybayan na kaday ti papa.
Si dadaan kalat na tumulong. Nagsaya at di pa nagpuspuso. Biyag di tao. Nang igatangan man iti kape iti store. Si kalat ta kumantimapan, Jasmine anak ko. Kas makitang mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapim kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkapi akon. Asidaglaang matistor. Day tangarod ka, anak ko. Asidaglaang matistor. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agum atang. Para gumatang laang matiti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day ta akape, apangap-apaam kanya, kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo Nawan, padasan nyo ti mapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Maanya kape, Maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kansama manan ni Jasmine, Maray. Huwag, Maray. Amo ti ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, nagiti balikas na kanya. Ay na, sana ka na yun, katada ka para iti anak mo, Mare. Day tati saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, budto yun ti kape, Mare. Taamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agungat tumanan. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amo yung matamakipurdiya akita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matday ta, anak ko. Matlagayam. Nga man niya tararamidin nyo. Ni, apay nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinaskan alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Apay adi mo ipalabakin ko na. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawi da, kawanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mang pakpakan kan kuana. Basta, agawi dak ita, taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan nga aglaba? Wan tamanula ang matibadum alina ba anak ko? Inggalgal yung matlana sa yaat. Wan, anak. Ay, wan. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, apay asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto? Nabanuga ka nagkapoy ti trabaho? Italaang mo't, anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manan. Masadutak. Nabanuga. Uray saan tayo amanganan no di kay makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasan ngamin, Mare. Naglabaak iti kawas ti anak ko. Kan nagluto akpay. Ay na, paglabaam ngamin di anak mo, Mare. At datisadsadot ti anak ko. Manutawon nan. Ngam aging gaita.
Kat siyaklat ta tinamnamaan na amang ilaba iti murang na, kan agluto iti kanan na. Amo mare, nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rod, mare. Agungat pa ino saan amatong palti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangag kukunkwana. Ay kat kasarita mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25, pagserserbiyan pa'y lang nga kasta. Uray agungat, tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya tikas jay agalad na. Pasensya kan, mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngam inti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, mare. Tapno matulungan ka. Maibagak mat ti rumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito balay isong agdalos kayo. Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan aklaang, ta nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak ton? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pay. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Dayta mangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado reklamo yo, nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensya ka na. Dito yung restaurant lang ti pagdatean ta. Nakararte nga ni nanang, di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysayaan ti kastoy. Mang restaurant talangan, tapnawan ti ado amaramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan ti murang mo, Jasmine. Ay kabuy-buyaan nyo lang dita Aglaba ka na anak ko. Awan mo trabahom ita, saan? Di yung pakibiyangan dagiti murang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkatrumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay makarik na. Saan na masapol nga ibagak dayta? No nakita yung anaurnong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mad friend. Do atawanan ti relasyon nyo, saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant, anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyanak. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikas work, friend. Buwanan, anyapay nga ruti maramida. Sapay ko matamaawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko, tani. Lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laang anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka iti balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta, agdiretso tayo di balay. Tapno amuna ka ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungot ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakan ti akwarto ang mabalin mo pagturugan.
O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakan ka, Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo ta nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturogan. Nakariing pa'y day iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog day jay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amangan no nabanong kat nasapa na turog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas ka balasan ko. Agyaman ak, tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga pukaw. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yo, tata? Saan ba't aparikot da ita? Dinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga-bigat yun, nana. Gumatangak man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpot mau. Ay, wala na. Nagapu kita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya. Agad, anya kape tigatangam. Tay sigod agad katanga ka, nana. Mabigla nga raw, balasang kaw. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga tuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa'y laan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tirida! Ala, apay nga yan. Kalaata nagtibayo ka. Agnerbiyosak mutan. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na lukatan tiri daw mi. Itay pa nga min ngagtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Hanya, hamangan no na imasan na matinaturaw. Madanagan naklauna yan, Nana. Mabit lang araw tayo baktanak ko Mapantayuman ni Jebalayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni sa ospital ni Nanang Mau. Barang may salbar pa tibiyag na! Sanda na nay salbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko, apay pinanawan nakmatan. Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana. Awanan ni Nanang ko. Nanang ko. Naitabo na ni Nanang mo. Anya nga yan ti plano mita? Aging gaita. Jak maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaad ka ni Jebalay. Isumat lang awahanan ka duwam nito Nelson. Pagsasaritaan tayong tumatan ti panagkasarta. Saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pa'y lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Uwan na Gladys. No agnaedak pa'y lang amin ijebalay. Ad-adda makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni Nanang.
Maawatan ka, tauray siyak, may kawak meten. Tadya kun makikita ni nanang mau. Awanan, ti kay si istorya. Wan nga rod, nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak. Nalah, patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunata namangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang da jay. Sumarong nunton. Ay, kasta ka di. Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tahe tilunutok. Apno adda ti pagpilyam. Day talata sinig ang abangusan. Mangan kay teado. Tapno saan ka ako mutong. Hindi ka una agligliday, wa? Agyaman akkan ka, Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nelson. Sa dino tayong taasawam? Nakaturog pa lang tatang. Anya? Nay, anya uwasan? Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Ang damot motor ko tatang. Sama isa. Basit lang ito labak. Awan mo't trabaho ni Jasmine. San ama kalaba ya? San pa siguro ama ka move on day tatang? Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni nanang na. Sa bagay. 2 bulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito ti balay mi. Dakal matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan amakipurpurdi ha? Wala, adamo trabaho ni Nelson. Talaga nagagatday jay, friend. Amum ka di, uri na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan nagdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya? One friend, kaslaak doon niya dito eh. Saan samot anasaya at tikasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Iso pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Aday bagak anak ko. Hindi ka masaksakitan ha? Ada nga minadlaw ko itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Madi siguro tirik na tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabalin nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba ko malaing at aramilan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintiriknak. Ngam itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamatla baonon, Jasmine. Na, madi nga rutiriknak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray da talang aglabat aramidon no iso. Agrik-reklamo ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mataka na yung tagbunggunay. Dahita mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidam. No kasta? Pinagnaudnak dito'y tapno day baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak, tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson. Rumbang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan ay ati kunak, maditirik nak. San amabalay na kasta ka na yun, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam. Taamom nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko na kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kong dito'y. Tapno da baon-baonan yung agama. Ne, saan kumamot kasta ti pa nagsasawam iti amak, Jasmine? Nakadkadlaw mat ngamin.
Oray dagiti murang yulaeng kin Nelson tilabaam. At damo washing machine nga osarem. Saan ka mabannog naggalgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sanak. Jasmine! Mabidlaan! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubiam anak ko. Jak magustuhan ti kas dya pa nagsasaw mi tamak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod no ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanyak, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pa'y laang. Anya nga runti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang. Nukastamot lang, agsinatan. Ha? Kastagayam taramid mo. Jak kahit ti kastang ugalim. Isu agsina talangan. Naupayak kenggan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalaang kan ka ti mangibagay iti kasta. Jak kayat ti kasjaya pa nagsasawm ken tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Jak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Tauray na minsan. Jak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagipam dayta. Nelson. Agimpaki kan. Kat pumano ka dito yun. Jak kasapulan iti biyag ko ti kasken ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y. Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa? Di na kumamat sinaan, ah? Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaid ka dito balay. Basta baliwan ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman hak, tatang. Ne, ada ka matgaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alaak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatami di si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto tapno masapa tayo amang malam. Ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Kun talaga ngayong karik iti bagik nga ang balbaliw akon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi ka ni nanang ko. Ne, apay nga rin nagsangit ka nga eh. Malagip ko nga mintinak. Natayajak man lang nakapagkit daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alala. Tangay awanan ni nanang mo apagkit daw iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ti pagkit daw iti pamakawan, bakit? Nelson. Inal daw ka na rin na biingag karkararagak. Kasano? Mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan Kaya't ko launa yan. Sige. Pagsasaritaan tayo nga rodon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas. Manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalaysa, Nelson, Gaputa. Ay-ayatin ka. Ay-ayatan ka matunay, Nelson. Biyag ti tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laang, Ben. Basta madlaw kon asikati kay ngingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Ay, huston ti may nga anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben.
nagrigat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka amton ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, dua, wano talo. Wano, upat no iso. Tsak nga rod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Ta uray aganakak iti adu. Ta mangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon nakurapayak lang, Lena. Ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang to ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipahito ti Diyos dahi ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Addan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to dahi ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya. Ay, pasigabulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tanasustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna. Ket aggat-gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awat ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawir iti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay, tadak mat akasinublat mo ang mangisala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, di anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daddo mga amamok. At dayaya dagiti anak da. At da katulong day balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog ta day bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti da ito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapul iti trabaho kay di syudad. Anya? Ay sana. Basit pa iti anak ta. Kan di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa imot natanggad iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabaala akong tagtrabaho. Ladingitak, ngam di ka palubusan. Ladingitak mat. Ngam sana si kati makalapad iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. Nagmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Ay, pasensya ka na. Naranaak ngamin tinalaka a presyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsyak agumin awan tumadla ti panagbiag tayo. Ikarik bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan bakit tan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak iti napinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tap na panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa ilaang ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Diyak pinalubusan. Angam nagpilit na nang.
Ken pinangtaan na. Nolapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong agsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasin mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kit di nga agawin tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwang magnanaad ditoy? Awan, si Saklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ang gumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy? Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana? Ay na, di mo panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito'y apartment. Naalala, may kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisirkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso asigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo. Sakto lang. Ado ti matip mo ijay. Bumawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ijay ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikat akon. Kat aksapsapol da iti kasukat ko. Apay nga imikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino ngay? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to na madamdama. Ta umay ag dinner dito Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, honey. Gusto ka iti dayta. Ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagiin nistoryata yun, honey. Lena? Saan maturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Sana problema dayta. Tasyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapulak. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabahok. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit. Mapanang iti syudad. Tayo naksapulon ti asawak nanang. Anya? Apay amum ay ati pang sapulam kum kuha na ijay. Sapula ka? Ay nanak ko aya, nalawa ijay syudad. Kasanwa masapulam, no di mo amaw ti address na ijay. Nanang, saan nga may na nagparparik na nila na kanyak? Jack maawagan ti cellphone na. Anya? Masapol na mayawid kong ti asawak. Tapag sasaritaan tayong ti panagkalay sa amin. Ay, yan. Manipong mo nga mimpimanaw.
Sana na nagawa with the pulaws. Di na kay mapanunot mo iti anak yaw. Insukat na kan samutin nga main. Di kay kumamot agsaw iti kastanan ang sana maaramin ni Lena ti kasta. Agyaman aktay mawag kamot lang, Lena. Kumusta kan? Agawid ka kuman. Kailiw da kan iti anak ta. Lading itak, Ben. Ngam jakon agawid dita. Anya? Iso ngay mawag. Tamangan mo namnamaampay lang ti panagsublik. Sikan ti makaamoy ti anak ta. Tabi siya kiti trabaho dito eh. Pangasim. Di na kami panawan iti anak ta. Ay-ayatan ka. Kasapulan ta kay ti anak ta. Hello? Lena? Lena? Mala, di mo ipilit tibagim ken kwa na do talaga di na kan kayat anak ko. Kisa na balik, dati anak mo aliw-liwam. Isulangan ati pangibukbukam iti atensyon mo. Ay-ayatak ti asawag nanang. Ay, uray ay-ayatam. No di na ka mo ay-ayatan. Awan serbi na. Iso alipata munday tarik nam kandilena. Nabayaga ko nga agtrab-trabaho dito syudad. Ngam, awang pa'y urnong ko, Diana. Ay, nadlaw ko nga minkin ka. Nga adagas-gastadora, Lena. Hindi ka masaksakitan na. Ngam day ta nga min tinadlaw ko kan ka. Linawas nga agpabaro kay tibag, sapatos, bado kan kanayon ti outing mo. Ay, jakmut maliklikan ti awis dagiti barkadak, Diana. Kan may sa, uray ka sa no ti panagurnong ko. Magastos ko matlat ti kwartak. Ay, mabambanugak nga rodan nga agtrab-trabaho, friend. Okay, anya nga ti plano? Agawid ka ni jay lugar yo? Saan? Adda nga min agar-aram kanya kabak ng alakay. Iso na lang tana, ada asawa na. Kasmat la itinobyom. Anya? Ay, kasanon ti asawam ije probinsya? Nabayagan na nalipatak day chay, Diana. Kaya't kaatuladan. Nga oray saan ka nga agtrabaho. At dalata kwartam. Kan napintas ti pagnanaadam. Ay, lading ito, Klena. Ngam nawabalin. Diyak kaya, maitulad ka kanyak. Ha? Saan apan nakibiyang da ito ya? Ngam, panangisakit ko kan kakas gayam. Napadas kong da ita? Iso nga, amok ti bagbaga. Kan, adan kapadasak. Narigat ti sitwasyon ko, Lena. Diana? Iso ano mabalin? Diyak kaya da maitulad ka kanyak. Narigat ti makirelasyon iti adaanan iti pamilya. Kan, saan ko nga inayat ti nobyo? Kwarta na laeng ti kayat ko kenkwana. Kinapudno na. Plano kon asinaan ti nobyo. Ta kayat kumuten ti mga barwanan, Lena. Ay, adakan ka day ta, Diana. Basta siyak, nabukalan ti desisyon ko. Praktikalan ti biyag ita. Iso ang makaamoditan. Ikari, kadi kan to agri gatitisidong ko, Lena. Agbiag kakasla Rena. Itid ko kami nakasapulan. Kan agabang ak iti pagnadam. Agyaman ak, Densyo. Ngam siya may karya ka na yun ti panagdad nata. Tamo meten, ado na iti negosyo nga sa sikaswag. Wen, maawatak day ta. Iso nga ayos laeng, Densyo. Densyo, nasaya tay may ka. Anday bakak. Anya tayo tahani. Masikugak. Tanya ko mahita. Sana problema tayo ta. Uray aga na kaiti sa nga pulo. Kabayla ka suportaran. Anya? Aywanam maruti sikog mo. Tapno na salon ato tipas ngay mo nga anak ta.
kaano lang iti maladaga ti apukok, Ben. Ang mita, dakulan. Dandan agiskwilan. Wen nga ron, nanang. Mano natawon tinapalabas, manipod pinanawan tinana. Ang maging gata, di pa'y imay kinita, ti inanamay. Kahit kumustan ngay tirik naman ako, nakalipat kan. Wen, nanang. Nabayagan na naaklon ko ti amin. Nailiwliwag kung tinaramid ni Lena kanyak. Wala, rumbang laang anak ko. Sa nabalay, taadan anak mo. Nanang, kaya't ni Tata Kandrong ay paabang ti may sa ektarya atalon na. Abangak na jay. Anya, ay kada nga raw pagabang mo, anak ko. Ang mga nangina mo ti abang. Masubot ko ti abang, nanang. Basta mulaak iti ado. Sika, anak ko. Kutsapay lakuma, taag swerte kantaw, anak ko. Isumot lagayam asag paminsan kalangan nga umay dito'y dagus mi kadagiti anak ta. Tadapay sa bali ang babaim. Saan lagayam masisyak ti babaim, Densyo? Awan ti karbay nga mga reklamo. Taimun una, anak karelasyon ko da Caroline ken Jenilyn sakbay adata. Anya? Iso adi mo pagimunan ida. Agpapada ti trato kada kayo. Pati allowance nga itid ko kada kayo ket agpapada amin. Densyo, duwa ti anak tan. Agbalbaliw ka kuman. Away, kaya't mo na sinaan ka. Nagbalbaliw ha. Siyempre, sinaan kayo aminan na babay ti biyag ko. Kaya't ipamaysa akong ti atensyon ko iti original nga asawa. Ha? Iso di mo sasawan ti kasta. Anay ko. Agsakit man di baro. Danuman. Anyat mariknam. Maulawa ka. Kan marigata ng agangas. Diyak mawawatan. Tirik na ka. Mabit lang nga, Rod. Yalaan kay ti Danum. Diana, sa dino tayan mo. Ada ka kadipay ti sigo dadagus mo. Ay, nabayagan na pimanawa ki Jay, Lena. Tanabayag mo to na sininaak tinobyo ki Jay. Apay, anyat sa sanitam. Diana, awanan ni Densyo. Natayan. Anya? Kano pa'y? Anya di matay na? Naatake ti puso. Madamaitan ti panakalamay na iji balayda. Diyak makapan iji ta mabutagak. Amangan no niya taramidan ta asawa na kanyak. Anya? Agad? Kasano kayo ang kadagiti ubing? Diyak ka mo taramidag, friend. Awan na pulos timbati ni Densyo ang kwartami. Kanado pa'y gayam tanak na iti sa bali ang babae. Anya? Ay, friend, pumanong kalaangan dita syudad. Agawit ka ni di probinsya. Agrigat kayo lang dita. Sabay, po, babasit pa lagi di anak mo. Kapilitan na kasta. Agsubliak lang iti asawa kay di probinsya, Diana. Pimanawan nagititrak ng bunag iti inapit mo amula manakaw. Wala nang. Kahit naranaak man ang tinangin na presyo ti mula katarong. Ay weng nga raw. Ay na. Aduman na ti naglakwa manakaw. Aduman ti kwartam. Wala na. Kahit patsaka parabor ti apo ti amin a bendisyon na maaawat ko. Why, wala nakaw. Nayat unay ti Diyos, ta kinaasyan na tayaw iti apo ko. Una nang. Kanwan gayam. Nasa ni Tata Kandraw nga ilako na ti ababanga katalon na. Takasapulan da kano ti kwarta. Iso nga imbaga ka siya kung ti manggatang. Ay ka, adakin ka, aday ta anak ko. Wow! Adan lugan tayo, tatang. Trakpay! Una na ka. Tapno da pangiluganan tayo kadagiti mulak. Ni, tatang, ada nagsarda nga tricycle iti batog tayo. Sino nga tada kita?
Kumusta kayon, Ben? Lena, nakalagip ka, mat. Anak mo nagita duang ubing? Wen, Ben, ngam natayan ti Amada. Tatang! At to yun ti pinaalam madanom. Iso ka din ti anak ta, Ben. Wen, ni Girlie. Girlie, anak. Agmano ka kaninanang mo? Ha? Anak ko, ay na, kumusta kan? Ay na, dakkel ka gaya man. Ay na, nagpintas ka, anak ko. Syakti naman, anak ko. Kumusta kan? Apay ngay takalangag pakita ngay nanang. Sa di mo tinagapwam? Napanak kami nagtrabaho ijay syudad, anak ko. Anak ko, aywan, kakabsat mo dagito eh. Tinasayat. Umunag tayo pa dito balay. Napulod dito ruar. Kita unag ti pagsasaritaan tayo. Pimintasan ti balay tayo, Ben. Kan, adapay gaya man lugan mo. Pimintas gaya man ti panagbiagyo dito probinsya. Naasiw na ti Diyos, Lena. Iso tinagkapan namin dagiti aparamor. Kan kapumutan iti panagsalsalukag ko. Nakunapay ni Nanang, nakagatang kapay kanon iti dagam. When? Pakawanan na kuma, Ben. Dakkel tinagbasulakan ka. Naaklon kun ti panangpanaw mo kada kami. Iso na bayagan na napakawan ka, Lena. Agyaman ako, Nay. No kasta, adapay gundaway ko amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Napakawan kan. Gamdya kon makisinnublian pay kan ka. Ha? Nabayagan na napukaw ti panagayat ko kan ka, Lena. Iso adi ka kumanmang namnama pay kanyak. Ben. No pamakawan, may paikukan ka. Angam no ti panagayat. Sorry. Ngam nabayagan anapukaw dayta. Biyag ti tao. Grace, kumusta? Apay akasta tilangam. Kasla na nagtipang panunutam. Ha? Si kamot gayam day Tarwena. Nakasangpot ka gayaman? Okay, kumusta nga iti bakasyon mo? Ay, enjoy mat ngam. Makabannog. Ay, wan. Dahito ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyaman ak dito'y pasalubong mo, Rowena. Awanan yaman na. Kat, apay nga rin nagunag ti pampanunutam itay. Adda ka di problema? Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manen. Nairandara na pa'y mo't naikata ko niti pagtrabahuak. Ket saan mo't ang makapagtrabaho ni Nanang, tabakit mo'ten. Isuha ka sa pulak unay ti financial, friend. Kasta ka di, friend? Wan. Baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kagdanag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adama sa pulak. Agpakada ak nga ruden ha. Na amang birbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayok nga rod ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol ni Uncle mi adensyo iti tagaluto iti minasan. Kaya't mo ka di? Alawon interesado ak, friend. O sige, agsagana ka nga rod at akayugan ka ang mapanijay. Wan, friend. Agyamanak. Wan, umayakon. Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay
Da kayo pala ang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubli akmat lang nga dagos nanang. Malanak ko, agan-anad ka nga roda ka na yon. Naimbang agsapayo ang Densyo. Isu ni Grace a friend ko. Tiagsapsapol iti trabaho. Naimbang nga agsapayo. Siyak ni Grace. Kastamat ka na kayo, na yung bangagsapayo, Mike. Kasta nga raw na, mangrugi ka ninton bigat, Grace. Nagtrabaho ka dito balay. Ti trabaho, kat ilutuam na iti tao, nagtrabaho, iti pagminasan. Owen, Uncle. Agyaman ak unay iti impaayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbalin nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na makan, balasang ko. Wen tata, nakasaganan ti amin. Kasta mapantang, itulod tapay na iti makan, iti pagminminasan da. Wen tata. Anda kay kaya man ang kal. Sino nga dito napintas sa balasang akadwayo? Suli Grace Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Siyakmat ni Rolly. Dahil iti sweldo iti makabulan, Grace. Kat mabalin ka nga ag day off, no bigat. Agyaman ako na tata. Aramatak da ito'y nasweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisem mo asumunga danak ko. Ada ka di napinta sa dama nga isang put mo? Ala nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo tin ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin. Ay nahagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kabsat mo. Sikat imang isaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, nanang. Kataramidag ti amin na kabailak. Tapno may pa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat. Saanen nga kurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti agdialysis. No ada mabirukan nyo a donor, may bayad. Tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyen ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadialysis ti kabsat mo. Di kay agdanag nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausar. Grace. Payakas ta tilangam. Napukaw mo't ang tinasamit nga isang mo. Ano ka di problema? Wen nga Rodroli. Ado ti problema. Saan mo napakakumikuman ti problema? Dayto yun ti kaninyo. Umay kayon tayong kayo manganan. Ala, nung kasta ka rod, agyaman kami iti dayto taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly. Trabaho ti mangiluto kada kayo. Sige, agpakada akon. Tagsubliak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Atupay ngamin ti aramidag ki jay. Ay, una na ita na parang ming-ming mo ka ni Grace, pare Rolly. Dandanin pa matinagan na takaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace, pare. Kan nalagaan tirik natin kwa na. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace, pare. Awan lagas na, pare. Baro akin, balasang mat. Mala, umay kay kidita mga tayon. Kumusta kan, Insan Rolly? Itala makita ka manin ah. Nasaya at lataroy na. Adaman damagat, Insan? Anya ti damahan ka minsan. Amam ka din ni Grace? Nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya?
No, kasta. Ada cellphone number nakin ka? Katuan na tagayam ko kat nga rod. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't ko nga rod nga lang ti cellphone number na insan. Kurso na adam sama ti gayam ko insan. Kaya't ko nga amamon iti gusto ni Grace insan. Alan, tayo numero na. Taawaga kinton madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukwan di gayam ko. Nasingpot day chay ka nagagat. Wen, hindi ka kadiagdanag insan. Asino nga tato yung mawawag? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito eh. Ay, si kamot gayam Rolly. Apay ka di umawawag ka. Kan nangalaan mi ti number ko? Inala kang insan ko, Rowena, ti number mo. Mawag ta kaya't ka kumang imbitaran iti panagkasangay ko itong madamdama iti balay da Uncle Densyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak Ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin? Ala, sapay ko maata maka-attendar ka. Namnamaag ti kaadang to. Oh, Rolly, ada ka mat? Grace, imayak ta. Umay ka kumay pakada ka ni Nanang mo, ta sundwan ka. Grace, asino ti kasarsaritam ti tanak ko? Hello, auntie. Naimbag amalam nyo. Siyak gayam ni Rolly. May saak at trabahador di minasan pagtrabaho ni Grace. Ay, naimbag amalam mo mat, barok. Imayak, ta ipakada ko makada kayo ni Grace. Ta imbitarek ti birthday ki Jayan Uncle Densyo. Nalaka mabalin latamat abarok. Tapno makaliwaksay mo sagpaminsan tanak ko. Nang, uray sa anak ko man na mapan. Ala, mapan ka kidi. Kababain mo't ka ni Rolly Umay nakapay sukunanan. Ha? Sige. Mabait lang nga rod Rolly ha. Tagpalesak. Grace, urayan ka. Nagpartakan ni Pari Rolly. Isura ka din Grace, Rowena. Saan pa'y? Ngamtaan mo katagayat ni insan Rolly ka ni Grace. Kat na inalan na ti cellphone number ni Grace kanyak. Anya? Rolly, apaya dito'y balay ni uncle mo Adensyo tinagbirthjam. Saan nga iti balayo? Awanan balay mi, Grace. Inla ko min. Sipod pimusay da nanang kantatang ko. Gapo iti aksidente. Hindi ubingag pa So niya, Uncle Densyo ti nang padakal kanyak. Iso ti nagbalin na tatang ko. Anya? Diyak namnamahan na kastagayam tinapasama kiti biyag mo, Rolly. Makipagladingitak iti kaawan dagiti datakkel mo. Awanan niya man na, Grace. Naragsakak kiti ata na mamuka. Kastamot kanyak, Rolly. Naragsakak tanagam amuta. Ada ko maipudnokin ka. Anya ka di dayta, Rolly? Kinapudno na. Agayatakin ka. Hindi na mo pala nga makita ka. Ada ka din nobyo? Awan pa'y nobyo, Rolly. Diyak pa'y napadasan tinikipagrelasyon. Aging ga iti kastoy atawan ko. Tanakatuto kaklaeng amang tulong kadananang ken Manong ko. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Ha? Nulakit di ata. Maanusam ti manguray iti sungbat ko. Uwan, palubusan ka, Rolly. Itaakla ang mita nakarik na iti kastoy kat. Kat, sapay kuma. Ta sa anak ang mapaay iti kamaudyanan na. Di ka mananagan, Grace. Ipanamnamakin ka. Napudno ti ayat ko ken ka. Grace, mawag ni nanang mo.
Intaray da ni Manong mo iti ospital. Agsagana ka, tamapan mo kitaan. Ha? Owan, tata. Mabanak nga rod. Ay na, anak ko, nakaruti sakit ni Manong mo. Kasta timbaga ti doktor kanya. Diyos ko. Masapul ka no amamintinar jay mamidwa iti may sa Domingo ti panagdialysis na. Pangalaan ta nga iti kwarta nga ramatan ta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Siyak ti makaamo iti kwarta nga usaran ni Manong. Agagagutak pa iti panagtrabaho k, nanang. Api asikatin ang itulod iti kanan mi, Insan Rowena. Ayan ni Grace. Awan ni Grace insan. Nagawid, taintaray da ni Manong na di ospital. Apay, ano ni Manong na? Ay, kimaro ati sakit na iti kidney. Masapul ka nung amin nga dialysis. Anya? Kasta ka di, Insan? When insan? Kumusta, Grace? Nakasubli ka gaya man. Kumusta ni Manong mo? Nasayaat mo, Trolly. Ngam, kasapulan ni Manong ti agpa-dialysis iti mamidwa iti may sa Domingo. Kasta ka di? Nada problema. Ibagam lang kanyak. At daak akanayon amang tulongkin ka. Agyaman na kiti kinaanos mo kanyak, Rolly. Awanan nyaman na basta si ka. Damagag man, Grace. Aklunam ka din, ti panagayat ko kin ka. Nakasagana ak amang sangoy, ti anyaman na parikot adumtang ka data. Rolly, willing ka kadi amang danggay kanyak iti problema iti pamilyak. When, Grace, nakasagana ak akanayon. Agyaman ak, Rolly. Kat aklunag nga rodan ti panagayat mo kanyak. Agyaman ak, Grace. Ay-ayatin ka unay. Kastaak mo, Rolly. Ay-ayatin ka mo. Uy, friend. Agbudno ka man kanyak. Da kayo ka din kaniinsan ko, Aroli? Wen, Rowena. Inaklon kun ti panagayat na. Ay, no kasta nga rod. Agbalin kan nga ipag ko, Grace. Alakat. No kayat naklakit di, friend. Nalpas ka din ti trabaho, Grace. Wen, Rolly. At sa ganaklaan, taagawid akmeten. Itulod kan. Amang ano da masabat mo di da aluko-luko. Wen, sige nga, Rod. Agyaman na, Rolly. Nay, ada ka magayam man anak ko. Nay, kadwa magayam ni Rulay. Wen, nanang. Intulod na. Naimbaga malam yun, auntie. Kastamat kan ka, Barok. Ay, andaman damagak ka da kayo. Ay, agayan-ayat kayo ka din. Wen, nanang. Nobyo ko ni Rolly. Ay, kastaya. Ay, naragsaka ka para kada kayo adwa. May mayat sa mo no agkasar kayon. Tapno agsimpa kayo matan. Saan nga ta? Nasa paunay, nanang? Naanos kan nagagat ni Rolly, anak ko. Amok nga'y ayatan na ka. Di nakabaybayan. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Kan may sa, mapanan ti tawon yaw. Graduate kayo pa yan iti kalendaryaw. Agyaman na kiti panagtalagyo kanyak, auntie. Di kayag danag. Ay ayatak unay ti anak yo. Rolly, kasanon ti pamilyak no. Di ka matanagan, Grace. Ay ayatan ka unay. Iso nga ipatig kumat ti pamilyam. Agyaman at nga rod no kasta, Rolly. Congratulations ka na kayo, Grace. Rolly. Agyaman na kang kaldinsyo. Kinagyaman na kiti pa ng padakilyo kanya ka na sayaat. Congrats, pare. Sa wakas, nakagraduate ka din di kinabaak. Agyaman na pare. Congrats mat kada kayo, insan. Friend! Agyaman hak, friend. Agyaman kami, insan. Ala, bakit? Panahon kayo pa yung arod, ha?
Ta mapanak man na nagubra. Wen lakay. Agan anad ka ha. Madmadi ka di tirik nam, Grace. Wen nga rod angkan. Kan makapakwarak matan. Mabit lang nga ron, tawagak ni Rolly. Hello, Uncle. Happy ni mama kayo? Oh my God, ipan mo yung hospital ni Grace. Madmadi ka ron, tibagina. Lakay. 6 weeks ka nun ang masikugak. Ngam, masapol ka nung nga aywanak tibagi. Masela na ka nung agsikog ko na ti doktor. Ha? Kasta ka ni? No, kasta. Masapol ngagsardeng kan ngagtrabaho. Tapno maiwanam tibagim kan ti agbaling nga anak ta. Angam, kasanon nga iti pa nagpaagas ni Manong no sumardengak ngagtrabaho. Di ba pakadanakan dahi ta? Siya akong ti makaamoy ti amin. Agyamanak nga rot no kasta, Ronnie. Rolly, kasapulan tayo ti bakod. Protection tayo iti unag ti usok. Tani, umay manan ti panagtutulo. Wanang kail, ibaga ka ni George. Ta, rugyan min inton bigat. Alalakay, apay talaga mo pan kalatag trabaho? Ure agbagbagyo? Masapol ang mapanak, bakit? Amangan mo magaburang di usok mi. Di kagdanag. Agan amnadak, bakit? Ala nga rudla kaya. Basta alwad ka kanayon, Juan. Pare, napigsa ulit itudo kan angin. Apay ang ituloy tapay lang ti sumrag iti usok. Kasapulan, pare. Tapno sana masayang ti nagbandugan tayo no magaburan lang. Ala, isimpam day tatali. Ipaoy-oy mon. Ta umuna ako na sumrag. Ta subaruno ka mga pare. Wan pare. Sige. Agan anad ka nga ron. Hello, Uncle Dencio. Apay, nakaawag kayo man? Umay ka dito hospital. Nagaburan ni Rolly. Isungayin taremi dito. Anya? Sige. Umaya ka dagos, Uncle. George, anya ka no ti kasasati asawag. Sana nalasat ti pan nakagabor na iti daga. Kan bato. Anya? Diyos ko. Rolly. Aboy ang pinanawan na kami mo, ten. Kasanon ti anak to. Grace, adakid daw ni Rolly. Sakbay anauyos ti biyag na. Anya ka ditikid daw na, George. Naragsak ka no amang itunit itikid ni na kanimanog mo. Anya? Lakay, ada kami manan. Mailiw kami una yan. Kadwak ni Manong Ringo, kenti anak ta, ani Ronron. Amom, karuprupam unay ti anak ta, Ronnie. Agpada kayo anatangos ti agong na. Sabay na kuma. Takanayon da kami abay-abayan. Tibiyag dito'y lubong kat adda patinggana. No addaman mapukaw, addan tulat tadumteng asukat na. Alaga gayam, di taan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Erika. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami kat Diyos timang salwad kada tayo akanayon. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si kapit video call mo itay? Ni Kaloy, Abi. Agar-arom kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend.
Ang mga no pagayayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaungkin ni Kaloy, Abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, Abi. Saan damit ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbagana. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day di Kaloy. Ang mga nulukwan na kantulaang. Saan mat siguro, Abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay tisigod nga asawam, Kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento tiputot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod abak ko. Kan ibagayo man itiday di babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw tiputot ko. Di siya kuma timang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat, papanamanan nga'y Kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan, nanang. Barang makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgayaman. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito'y ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wan tatang, kan naibos gayaman ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wan tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. Mailiwag kami ni ti boses mo. Iso ngay nawagan ka, Marlene. Mabaling ka din nga agsaharak tayo itong madamdama. Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ka dita palengke. Itong malpas ti biyahek, Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngayon na playa, Marlene? Mayat, Abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rodano kasta. Wan. Kat, apay, di ka pa agawid, Marlene? Dapi urayak. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kasta ya. O sige nga, Rod. Umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant, Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyamanak nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anangin na mo ti bayad na. Wan, Marlene. Damong ka di ti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat, Marlene? Pagduha-duhan na ka di pa lang? Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y am-am-am mo anaimbang. Isumot lang titurong na. Amok akayat na. Iso asan ka madanagan? Taay-ayatin ka la unay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sung bata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak, Marlene. Datangar ko na. Un, Kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam itay jay palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, Kaloy. Wen, nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Wen tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak, anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ija talon.
Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais. Tameriendaan yun to'y jay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw, anak ka. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene. Wen abi, tawan nga minen nagluganak. Naimbag tadan ni Kaloy ang nakiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi Kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja Kaloy? Wen abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello, Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingal sarat tamanin ito nadandama? Ay, kwa. Ang mga no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabahwak. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kahit ko, Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho, muna siya kanubyom. Kwa. Amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak, Marlene. Sunganas ka lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga, Rod, Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino alugar da ito Kaloy? Sa anak a familiar iti da ito alugar Basta sumurot ka kanyak, Marlene. Apay, awan ka diti pa nagtalak mo kanya ka nobyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan, Marlene, birthday nga minti barkada. Makiatin darta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene. Ape kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na Maul-ulawak. Kasla makabakbakwarak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Sino ngay ti ama ti sikug mo? Ni kadi Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Abi nga intulok mo. Jak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy ama sikug ka? Jak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga, Marlene? Masikuga, Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Pingi akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyok akasin sinarak ko. Alalala. Wanin. Katanya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko, Kaloy. Duwata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umayak yung tunbigat iti balayo. Urain dak ijay. Rabin. Ngamawan pa'y matinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga ron, tatang. Ngamurayan tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na, tatang. Woo! Tao po! Umayak man! Ha! Woo!
Ada magpukpuk ka o lalaki, anak ka. Ni Kaloy dayjay tatang. Napaingay, kasla na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kamutin Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan da ita, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay dadagas ay iti da ita. Tinapatag imaya. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak tiyakin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka Marlene? Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta. Anya nga iti plano nga ramidan barok. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko na edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Ngalang araw. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak kaw. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na tayo ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawin. Dayta katikon kunakken Kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kaano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya? Kahit isaganaam nga rod dayta. Tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit kang agkasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkal mo tandasikog mo? Nasaya at latamat abi. When tamanumat ka na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom. Ang mga nulanga na lang ti strikto ngam kinapunno na. Nasingpet gayam. Sapay la kumaa, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang mutatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakitan ti tiyan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, ang sakit man ang tatang. Ang sasarunog di pa ng sakit na. Alala ka raw, mapantang araw din sa hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa imot anak ko. Nakapas nga ikan. Ngamawan pa ilaang bag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman na friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa mo aya naganakkan. Saan pa nga ron? Aw-awagak pa ilay din namin sa nakalman. Ngam saan na asungsumbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ki asawa anak ko. Anya tararamidam ngay.
Naganak ka nun di asawam, nga mada ka mulatan dito'y balay kaloy. Masadutak na nang. Kan kabailan na dayjay. At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikas ta pa nagpampanunot mon kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan di putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping ita ka lang ang kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak na kaawid. Sana bale, at damod ni tata nga kadwam dito'y. Anya, kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? San mat Patpatsym tumat amin amaidanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan dita aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan. Ay kat, jakam mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga ita ka lang ang asumangpet Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man asumana Kaya't bunsamot ti malipak. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailang no di ka pala sumardeng asumana Maglablabas kang Kaloy. Nito. Kaloy. Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Wanawak man langan. Makapawan kamat itigalas. Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no amom. Kabkabilan matlaang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi. Kat anya ti planom ita. Jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk ka Kaloy. Kitrabein. Naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwariyo. Nakaturog dan. Anya ti problema. Apay ngagpukpukaw ka. Apay saan mo sungbatan na gitawag ko kan ka? Adda ka din sa balim, ha? Di mo ambutilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Iso adikan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta sa awam. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Daging kat kabailang, tumulong para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman tata. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang man. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya.
Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak metla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga naimbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan. Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang nagar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapudnom kanyak. Iso asiki. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rodan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mga dagiti trabahador. Ay na, damda ni Malpasan tinagdakkel a balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpet ka una iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Barok. Talaga siguro matanda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adapan nubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.